Karibu sana Mr. Chebukati and you Minugelezi ndishi. Thank you. Enda kwamba kwa samano ni mukelie. Ni kwacha mwati na samwe balamwe. Asia isia na education malito. Ndo ziko ametuki nisome kila kitu ya kiendekana ndi no audition. Pikaandika aini moto ya kuto na mashambiki pia mwete ya kuto. Nono ndiko enda kwa mundu complain ya Chebukati kwa theater no. And then so many mine nigenda introduce my fellow commissioners now we're talking to na twemi no bilelia. Kindu chambe ni audition. Ni kwatia Mr. President no elesenesa asia ntina nominate aini 24 na kwenda nona nominate we bio mani asika eno na sindie kana no lika madhaoni bado pena ila to sit audition na usia wa audition na kila kwenda muno ya audition twenda kumya musindi kana artist wena kitumi na artist wena kinengo na wako perform wa mashambiki okede ya niwezi kilo kwika tiko ya ndo anenga na musindi okede musindi usibe ngo bando perform na yato kilagu yeto kimwe na uwe thelo tenda kindo continuous na ndo thio kwa metuki audition ini ke kwa bano mulolongo bandu beta hotel connections hotel yosi no tukwithia tukika auditions na auditions ikekwa matuko 31 mwezi wa nana mwaka utwi na kila mwini elewa ayendekana kwika ki ayoka auditions endekana ebika bano saa kenda aini as 24 masa elected mendeka mebika bano saa kenda musisya formula mageria mayusu isya na mesa inikana emo kiende no auditions kindu cha keli kila mwini ukoga ndi no audition ilikana no ni interview na niwo ukite kutone kitumi cha nemali to likande no amasinda no o market we badi sia business na utuka musindi unengo kikombe no ambia kwetu amawea ko kila mwini akethe ayende kana okana soloist with the soloist pele bena rhythma mundo kuna rhythm na bassist na if possible uyoka na drama wako kuwe uyoka bano mwini ona selectwe katika ana 24 ukayumbanisha na timu yako timu bano wewe ngania na walika kiwanzani no yetwa ndio na rhythma kana no kuyangania ndege na rhythm wako okune kuwe uyoka ba umejua no kawibangira ndeno audition ilikana ikethia ita interview so ndukarate ku expect ayoka nengo mbesa sia kwekwa aino ka interview no ka audition no yuma bana no kwenda mbesa sia kwekwe no this is an audition around no na interview with interview na mbozi ayo kweba kumoyoka omane bube ilio meo ile kethia mvini wa audition we ni wavika na ni wavika na bandi yako kila kethia tu yenda ni chao kindu jambe kila mwini akethiwa anengeto datika siake 25 minutes we mwene bandi tu nengenda datika siake 25 ulike stage umanondo rumenda datika siake 25 uitumia nai kyo sawa watu meneza dudika musindi na welika among the 16 nominees alama kathi tika gwaru thina mo studio usinda nizia kindu cha kelekele ya tuisisia chambe na any time 25 minutes woman utuning guitar 5 minutes we kata but within those 25 minutes with the nwako number this ya ile umwe wa oloke ya witha kwa studio kwithe ngwizo kethe wathi kabasa agenda kuzosia ekethe wandikite sito ya juu ID na wathi ulo kwenda uthio kathokoba ukathoko kwa studio ko within this 25 minutes na weta welo kuna wathi waku umwe ulo kethe we main ya na unge favorite yagu wala wiwa no songa cia mashambiki nago na waka tatu ukethe compulsory uzo kethe ukatita cross eniombe neto mana mwinyu la toza kwa wathi wake na mukata bwosuosu number 3 moya wa number 3 ni lazima win discipline uyoka bazo
nenda with ningi with either ngoka with discipline na no cooperate ukethe ngoka no kuna omeala uthukuma na mama kovi puyo ka with discipline tukethe atu discipline na ndo mukwethe mwe cooperate kwa stage. Number 4 instrument set undu wavika na wa set mio yaku waku ndateka siana ta set unit wa mina audition it was a masito maku we among the 16 nominees alatu aku watu azina moko ya studio kila gethe yake endekana ni chao ini twalika mathaoni abe we mundo akwa bakethe alama kethe me participate ndino wa mathau ikethe si band 16 ondu ila to select it ini 24 sio ka audition tuchunje nana izina ama ikachunjwana kuja ndo nathika tene no mwenu tune ndo no kana ndo magu we discipline tukethe na pool ina ndino wa mathawala makethe mende pool A pool B pool C na D nezito yagu wananza ndo kamitie ikabanga ukaethila ineni pool no ithile B obana niso na mwini muna oithile C obana niso na mwini unge kila pool ikalengana asindieli alama kenda ndine wa quarters na twabika quarters kila tikwata musindi ungi umwe ake musindi usi umwe tikathi na ake finals tikathi na ake semis nikenda finals ningi chati isu ndikuya tu release ndine wa page ya Viani kwetha ndo follow eta page ya Viani uthi follow competition ikakuwa ndatika 660 that is 1 hour nekambe ya sana na ndatike 10 ikathala sakenda 10 uwe mini we shambiki competition ikambe ya sana na ndatike 10 ikuwe 60 minutes na tukethe atu yose kura cia simu nelengene Facebook poll ila twethe ya twikira ndino wa Facebook ono twakunithisi link na kila mundu ethe ya ene requirements ila mwinyu kethe ya uyendeka ndino wa mazinda nwazu nithi na weta kila mwinyu yako na wathi umwe ulatu kuzuja bande no audition kindu cha keli mwinyu no kethe ya yendeka with ena two agents umwe kumwithukisia radio ni nonge kumusiese kura cia ndino wa Facebook page ndukacia no iwe kana kura cia kuninge iwe nona mana balika thiri asieneke kuma ndanje ndwagu akuziese Facebook akigwithukisia ndeno wa radio frequency zitu ndiko ya post na link itu ya kwithukisia online onatha we ngambo kana weba bado kindu chuke thia witona kindu cha katatu mwe wa katatu ni kana we mwini wina mwana wa kukampeni kwa vyovyote vile wona umwe ba audition ukethia ubithitwe ukethia we musio ukele mwini na mwana wa kukampeni yako na kura simuni na mwana wa kukampeni ako na kura Facebook kwa hiki wanza ni chako model voting ni thia na weta tikakuna kura Facebook ikapost ya wazana na ndatike 10 baka sake na ndatike 10 kura cia simu toza kura 20 uno toza last year 24th tazi ni band fulani band A yalikana band B toza kula 20 siku na tutalite alafu kula ino tuka convert into 100% na ba ya Facebook for lezi ya yana ni percentage utoza percentage ino ya kura cia simu na percentage ya kura cia Facebook na twimandela ito amini kuti te makwata mwin number A yakwata chao na mwin number B yakwata chao na tikwata musindi na in case of kutai ukethe ni mwa tie percentage otherwise ni meka akutungelelwa une kwatia ni mwiwa uno mutatala wilie pa audition awa mathau ye nitawa wili lombe monyao kana chebukati inyango ya nongamie ngameno yo mvani uno nongamie last year na ni mwashua kana waikura ya mundu kuthikwa kila kikwithia kiba wazindwa kura cia kunise kwithia itaanite umekishua kura cia kunisiana na nevikabu ndo thocha wa madam CEO na thocha madam Joy. Asante. Kaina kwa ne mukethie education makisese kitu cha Viani na Asia maitu alame kwithia maisia online
kwisila kwa bloggers maitu nangi mutungia muvea nundu imukie kwa wingi. Tumeshukuru sana twatunga muvea na itumwendete muno ona itu tikamukwata kuoko mwandu maitu. Tumeshukuru sana kana se kwa masitwa ni Rachel Mutoka ku kisevene ni sikani etaka slim na nithi ya mutanga sikiseseni cha TNFM ngikwikia mid morning show kuma saa 4 mpaka saa 7 ndeni wa Siokele Mix Premier League season 2 ni vota CEO ninye ni kibilani cha CEO na ngiosa mwana one tungie mubeana ndi congratulate aini onde alama ambio qualify kwitha ndeni wa auditions ila tukwithi watu itwa isia Saturday na ngima wish all the best na ngima ashua kana masinda noa ta CEO na takisese cha yani nitukuikiria kana kila mwini no kukwata haki ni kana withia ona ito ni twakwata the best ondo twatwa isi season 1 na twakwata the best musindula twakwatie Kaya wa Superstars ni kwate kila mundu ni withi twaiona kume vindesu Kaya wa Superstars yatwika musindi amechipuka ni withi twayite wa mawia na isu ni yombo ya yitu mwini ulongi tukukilia ndeni wa season 2 onake aende nesa kwa uta CEO wa season 2 ya Premier League ino ya Siokele Mix kani ashwe mashabiki maitu na aini maitu kana ni tukuikiria kila mwini ni wakwata haki ni mubea. Good evening. Natoka kwa masitwa nitawa Joy Mwende katika masindano ma Siokele Mix Premier League season 2 ni vaata commissioner wa civil rights ninye nungame listeners na ngongame artists na tuenda kumwashua kana madhawa ni makwethe ame free and fair and we are going to ensure that they are free and fair to the very end. Asanteni sana na congratulations to alama nasa kuiwe ala tukwethe atwethi na more auditions twethe anivu.